Tiburi batopi kuzayubaka ariyo miyato y'abana biyemeje kuzayubaka ariyo miyato y'abana biyemeje kuzayubaka ariyo miyato y'abana biyemeje kuzayubaka hagisagati atinya twigwaneho yaratubonye ayabangira ingata none barabigana ikinshasa ariyo miyato y'abana biyemeje kuzayubaka mayimayi atinya twigwaneho yaratubonye ayabangira ingata none barabigana irurenge ariyo miyato y'abana biyemeje kuzayubaka. Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe kandi nkuramukije nkwifuriza amahoro y'Imana. Nge n'umushakamba Maurice ndi kumwe na Sentama, turi mu gitondo cyo ku itariki ya 6 z'ukwa 12 2024. Sentama waramutse ute? Twaramutse neza mushakamba, namwe mwaramutse? Yego natwe twaramutse neza kandi twizeye ko n'abadukurikiye bari amahoro. Bari amahoro nta kabuza. Ejo hari abakubwiye ati jya ubaramutsa, nibyo ni ngombwa kujya tubaramutsa twishimira uko bari. Nibyo n'ubu baracyabimbwira. Yego n'ubu baracyabimbwira. Hari abazindutse babinyandikira bansubiza ku nkuru nari babishyira muri comments ku nkuru nari nashyize hanze. Reka twongere dusuhuze Joseph Mpumuro, twongere dusuhuze Jean Pierre Ondekane, dusuhuze uriya mama witwa Betty. Yego dusuhuze hari umuntu witwa Steffi. Witwa Steffi yambwiye ati nanjye nsuhuze. Yego nanjye nsuhuze. Hari umudamu wanyandikiye ngo yakunze ikiganiro cyanyuze kuri radio televiziyo n'uriya mashariki cyitwa ngo ukumbuze bibwe, witwa Kanozayire. Kanozayire ndamubona banza ari umuntu w'ahantu witwa Irutangazo cyangwa Ikibarake, ahantu nk'aho ngaho. Yego Kanozayire Françoise ngira ngo ndumva muzi, ariko muheruka kera imyaka yabirenze na 50. Reka nawe musuhuze. Musuhuze n'umukunzi w'ibiganiro byacu, baradukurikira cyane. Hari rero umuntu wambwiye ngo we yambwiye ati ntumvuge izina ariko usuhuze Mushakamba. Ndamusuhuje cyane, ndamwikirije. Ni umuntu uvuga ururimi rw'Ikiswahili, anisikie kwamba nasukuma salamu zake kwa Mushakamba. Ndamuteze Mushakamba. Yego yumvise mu rurimi rw'Igiswahili yakoze kandi yambwiye ati ntumvuge izina ariko usuhuze unansuhurize Mushakamba. Reka nawe tumusuhuze. nanjye hari abo nsuhuza mpereye kubo mbona bari hafi baba baherutse kuduha ubutumwa. Buriya ni byiza umuntu watanze commentaire. Ndabanza gusuhuza Innocent cyangwa Sinosa. Ndasuhuza Nzabona Impa Claude, Gacura na Sani. Ndasuhuza Arema Ngubu. Ndasuhuza Emmanuel Sibomana, Auguste Habiyambere, Damascene Nkurikiyinka, witwa Eliska, Elixa nako, Kabera Joseph, Jeanne Nyamagaju. Ndasuhuza Chris Jean. Ndasuhuza kandi Fatuma Matameza, David Murwanashyaka, na Muja Jeanne. Reka tube durekeye aho ngaho kugira ngo iminota itaba myinshi. Mushakamba umuntu witwa Eric muri Amerika, reka nawe tumuramutse. Akunda ikiganiro, akunda amakuru y'Igifaransa cyane. Ejo nayashyizeho arambwira ati ntureba ko ushyizeho akantu keza.
rwose. ndamusuhuza Eric. Eric, bonjour ou bonsoir ou bon après-midi selon l'heure où vous êtes là aux États-Unis. Twakomeza Mushakamba, hari n'abandi benshi tuba tudasuhuje, harimo ababyeyi bakuru ndetse n'abandi bitari ngombwa ko tuvuga amazina ariko bumve ko tubashimira. uwo ari we wese utwandikira hariya udukurikirana yumve ko turamufite. hari abatandika, hari abadukurikira bicecekeye, ni nabo benshi. Tubashimiye byimazeyo cyane rwose. Twinjire ku makuru rero, nize ngingo n'ingenzi tugiye kubagezaho. Ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo zigera muri 3: amayere mashya mu mirwano iri muri Rubero. Tugiye kuyaganiraho tuyave muzi. Yego. Ikindi tuganiraho ni M23 yashenye indiri ya FDLR na Wazalendo mu Birunga. Ikindi tuza kuvugaho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje kwica abashinzwe gukorana na M23 AFC. Reka rero duhere hariya ku mayere mashya ari mu mirwano irimo kubera muri Rubero. Mushakamba Karame. Si hariya gusa, buriya n'ibice bya Masisi nabyo n'ibindi naho hari intambara itoroshye. Yego. Gusa uretse ko baherutse gukubitwa hariya za Kaniro, za Kinigi bariruka, ariko naho ntabwo biba byoroshye. Barabatsimbuye bikomeye cyane. Na Rubero barakubiswe. Rubero ho n'ibindi birenze gukubitwa. Rubero ni uguhondagurwa cyangwa ni uguhurwa ibibando, ni ibintu nk'ibyo. Ni uguhuragurwa, barahuraguye. Hari ukuntu abantu bariya muri Kongo muri Masisi bajya bahura ibishyimbo kuko baba bafite imirima minini. Yego. Bagaharura imbuga mu murima. Yego, ubundi abantu b'abagabo b'imbaraga bafite imbaraga bakazana ibibando n'imifuka batwaramo ibishyimbo. Umuntu hejuru y'imyaka 30 wavukiye mu cyaro mu Rwanda arabizi rwose, byabaga guhura amasaka, guhura ibishyimbo n'ibindi. Hariya rero bahuye n'abahura ibishyimbo, kuko ibishyimbo byo iyo babihura kugira ngo bidasigara mu bishogoshogo barasabiza Mushakamba. Yego, narabihuyeho. Bakubita rimwe bagashingamo ikibando bazamura bongera bamanura bakubita. Murakubita kabiri gatatu, mwabona mutangiye kunoza mugazamura kugira ngo muhindure ahandi. Cyangwa yego, agahagarara ari imirongo iteganye ibiri irebana. Umurongo umwe wakubita ugasabiza ugahereza undi, ugakubitira mu kirere, nawe undi ugasabiza ukagarura, babihererekanya kugeza binoze Mushakamba. Rubero rero FARDC Wazalendo n'abamarawi ntitubasige kuko hari ikipe y'abamarawi yaje yisize insenda. Aba rero bakubitwa nk'uko muri Kongo bazaba bihererekanya mu kirere bakubita. Iyi mirwano ikurikiye Mushakamba, ariko ndamutse mbona nubwo ngiye gushyuhaguzwa abakoroneri ngira ngo nibo bapfuye gusa. Abakoroneri babamaze kandi b'abarwandofone, abantu turanabasobanurira impamvu abavuga ikinyarwanda aribo bari kugaragara. Yego. Naraye mpangaje ko Nuza Kabundi yagaruwe ku rugamba. Yego. Kabundi rero hamaze iminsi hari Kabundi yababwiye ati kugira ngo nsubire ku rugamba bari abahungu tubakubita umusaruro uboneke. Mu ncakiri abarwandofone aho bari hirya no hino, ngira ngo mu Rwandofone utarazanwe kuri no rugamba ni bake cyane, wenda bari kure, bakaba bataratekerejwe cyangwa se bakaba bazi ko batigeze barwana muri CNDP. Naho mu Rwandofone wabaye muri CNDP wese yarazanwe, barangije bahuzwa na FDLR. Nabo banyamarawi bari kuri sharing, ubundi bavuga ko bagiye kwihaniza M23. Kubw'ibyago byabo rero basanze M23 yarahinduye andi mayere, ya mayeri y'imirwanire ya CNDP. Uko iminsi hita niko tekinoloji hinduka, bo bagahinduramo bakagira ibyo bahindura muri ya mayeri. Ukuvuga basanze bageze ku rundi rwe, ibyo bari barimo bari barabirenze. Bamwe bari murana batatse bakoresheje analogue,
bageze kuri Yego. tele basanga bari kwataka digitale. Yego. Digitale rero irabanyuzura. Ibanyuzuye rero niko gukubitwa n'ikibatsi. Ubundi uburyo bakoreshaga Bwana Sentama, mbese FRDC Wazalendo abamahwi aba FDLR barimo barwana muri analogue. muri analogue basanga abandi bakoze icyo bita gushifitinga bajya muri digital cyane rwose. ndabyumva. Ni nko kujya kurwana n'abantu, kujya gusabana n'abantu mwiganye muza imanite. Bageze kuri doctora cyangwa bari muri masters. Maze rero ikintu cyababayeho, yego, babaga bategereje ngo M23 yinjire mu birindi aho yabakuye. Mushakamba niyo mpamvu babakubitira ku bugari. Abapfanye ubugari mu ntoki ari batamira rwose. Isosi yari yagize isosi n'ubugari buri kimwe cyari ku ibabi ry'ishu. Ku mababi y'amashu. Ni ibintu bisekeje cyane. Byerekana nta ijambo. Yego. Byerekana koko uriya ku kibabi cy'ishu agashyira ubugari ku kibabi cy'ishu, agashyira isosi ku kibabi cy'ishu. Gari umuntu urira ku mababi y'ishu cyari muri analogue koko. Cyane rwose. Kandi byitwa ngo yatumwe na guverinoma. Akarira ku kibabi cy'ishu. Kiriya guverinoma irasekeje. ndaza kukumvisha ko iriya guverinoma abayikorera barayimenye. ndaza kukumvisha amajwi y'Abazalendo. Yego. ndaza kukumvisha baseka iriya guverinoma bavuga ngo iriya ni leta ngo iyobowe n'umupfumu. Ibyo turaza kugira ariko ari nako tuyumvisha abadukurikiye. Yego. Batagira ngo hari icyo twabakinze. Yego. Maze rero muri operasiyo Bwana Sentama, yego, bagira gutya rwose, bategereje M23 ngo ugere mu birindiro byayo, ariko bakirengagiza ko M23 irwana kinyamwuga. Yego. Biribwira ngo bayigose rwose, barataka batatse basanga aho bakubise ni ku rutare. Yego. Barasa baturutse iburyo bagasanga intare za Sarambwe yababonye aho agiye kurasira mu mwobo, yajya gupfunuka mu mwobo cyangwa mu gihuru, intare ya Sarambwe ikaba yamubonye ikamuturitsa. Yego. Ubundi bafunguraho intambara nshyashya, bari bazi ko aribo bagiye gukorera operasiyo M23 bari ibo operasiona. Yego. Ubundi irabakubita irabirukansa bikomeye cyane. Ngira ngo wiyumviye n'umunyekongo nubwo amajwi ye utabashije kuyagira, kumvisha abanyekongo mu biganiro byabo ko bavuze bati rwose twapfushije benshi. Umushakamba reka ngubwize ukuri iryo jwi ryambabaje. Muramba ku mbuga zabo yarishyizeho arangije ararisiba, ariko buriya yarisiba ntarifashe. Niyumviye avuga ko ngo mu bitaro bya Arimbongo ngo harimo inkomere 270. Ngo bakora uko bashoboye izo nkomere 270 ntibazisangemo. Yego. Urumva ukurikije ibyo ngibyo bahahungaga. Yego. Bahungaga ubwo bari biteguye kuhava, no bavuga bati izi nkomere ntituzisiga ahangaha cyane. Birumvikana. Mushakamba rero hari umuntu nabonye banditseho ngo pe asona. Yego. Umuntu nimbonera kure niba atari FDLR ni mu Rwandofone. Uko ngo ni Lieutenant Colonel, abantu bafite ipeti ririmo Colonel hariya rwose rurimo rurabahiga nabi cyane. Ni Lieutenant Colonel ngo bayingana Nemeyimana Valence. Ubwo ni Valence banditse nabi hari. Oya niko babyandika ubundi. Ariko ubundi babyandika iyi cana ntabwo bijyaho, ahubwo hajyaho S. Tubyakire rero ngo ariko umugabo yaranakuze.
oya ni mukuru ntumubona se? ngo ni uwo muri 71. yavukiye ahantu ngo yitwa Ikiyangezi. ubwo zo Ikinyangezi? Ikinyangezi ubwo ni Ikinyangezi. aba bantu baza ahantu baze kutubwira ntabwo tuzi ngo ni mu kihe gihugu. Kiyangezi rwose ntabwo tuyumva cyane ko bino bihugu yaba Kongo yaba Burundi yaba u Rwanda na Uganda burya na Tanzania bibaho, hari amazina ajya gusa y'ahantu. none se Kiyangezi umuntu wo muri 71 witwa Bayingana wavukiye muri Kiyangezi, iyo Kiyangezi ni yahe? Bayingana Valence. uyu mugabo rero akaba yaguye mu mirwano muri Rubero. hari n'abandi bakoronere ngira ngo twavuze. yapfuye no ku itariki enye. turesheshatu mu musibe ejo. ntabwo itariki nari nyirebye. tariki 4 z'ukwa 12. kandi umusibe ejo nibwo za operasiyo zari zishyushye. ubundi ziriya operasiyo zari zikaze ku itariki 4 n'itariki 5. ariko ejo byari bitangiye koroha, ntabwo byari bigikomeye. gusa ni intambara itari yoroheye nanone M23 kuko bari bayihinduriyeho uburyo bw'imirwanire. bari banaturutse no mu Rubavu. baturutse mu Rubavu ukurikije ibyo barimo bigamba bashaka guturuka Irovu ubwo ni ibumoso iyo werekeza za Ruto. iyo ugeze Kanyabayonga niho hashamikiye umuhanda werekeza Rubavu. yego. noneho bagashaka no guturuka biriya bice bya Kikuvu. Kikuvu za Kamandi Jite aho ngaho muri ibyo bice. hari n'ibice by'imisozi burya Mushakamba ni imisozi ihanamiye ruriya ruhande, ikaba n'imisozi ihanamiye kiriya kiyaga. ubwo rero bari baturutse mu Rubavu, ariko urwo babonye ntabwo rworoshye guhura n'uruva gusenya cyane. barakubiswe ngira ngo inkoni bakubiswe ntabwo bazazibagira. ni inkoni se buriya cyangwa sinzi? ni ibibando barahuraguwe. urumva niba hari inkomere 270 nabyo kereka ari tubuze ibibando biri metalike. yego. niba ni amaferabeto. niba hari inkomere 270 biyemerera, abapfuyeho ni benshi cyane, kandi kubera ko bateye mu bice bitandukanye bakubiswe ku bwinshi kandi hapfuye benshi. yego. hapfuye benshi mu buryo butandukanye, hari abo bazi hari nabo batazi. Mushakamba rero abo M23 iri muri morale, hari abana bafite morale cyane. wababonye? Bara n'abatwirwaneho n'abahungu ba makanika. Ese n'abahungu ko bavuga ikinyarwanda gitomoye bara abahungu nta kinyarwanda. N'abahungu ba makanika umuntu wayishyizeho yavuze ati twirwaneho amolari avec molari. Nibo na uniform yabo ndabona yabagera uniform y'isa n'iy'abarundi. Yego. Aba bahungu n'abemeye cyane. Umuntu utabafite utababonye aze kuba dusaba ayumve morale yabo cyangwa tuyishyireho bumve. Twaza kukongeramo hagati muri editing. Nta kibazo. Nibyo byiza. Hanyuma wumvise abazarendo barambiwe Kisekedi. Abazarendo bararambiwe ariko birumvikana none se ko bari kwicirwa abitwa abajenerali babo nabashyiraho kuba. Yego, abazarendo bo rwose bashyireho. Nze nongere volume. Nze nongere. Aha, reka twumve nshyiraho akavolume. Yego. Barimo baravuga ngo Kisekedi umupfumu. Ikimufumu ikibaba ni kimufumu. Ni umupfumu, iki kigabo ni igipfumu, ngo niwabonye igihe arahira ko yarazengurutse n'abapfumu. Umupfumu agira umutima mwiza. Papa Desire mbwira niba umupfumu agira umutima mwiza.
kazi ya mfumu ni kugandamiza na kuua. ngo akazi k'umupfumu ngo ni ugutsikamira abantu no kubica. Ni mfumu. Ni umupfumu. Kitaka vile vile ni Kamere aliiba makuti. Kamere y'ibyo amafaranga. Ndugu yake Mukasa anaiba makuti. Mugenzi wa Kisekedi Mukasa yiba amafaranga. Chini mfumu, chini kilozi. Ni ikirozi. Papa Desire na Papa Jésus. Papa Desire, Papa Jésus. Abakongole yeye nesha mwandika. Amaraso y'abakongomani yamenetse kuri uriya mugabo. Nasikia Papa Desire. Uranyumva? Soti M23 avec l'Isaac Moko. Ngo yahoze avuga ngo yigeze kuvuga ngo M23 iramutse ikubise isasu rimwe Kongole Moko akufa. Mukongomani umwe agapfa. Ngo nanjye nzagira icyo nkora. None se ko hari intambara abapfu n'abapfu abantu bishwe. Muri bariya bapfa n'ejo hari kuzavamo undi perezida akaduteza n'imbere mu gihugu cyacu. Akabayemo ashobora kuba harimo n'umuganga wanatuvura. Habamo na pasiteri cyangwa padiri n'abandi banafasha, yemwe n'abambasaderi bakadufasha hanze y'igihugu. ngo baramutse bakubise umukongomani umwe bamaze gupfa ntabwo barenze umwe. Yavuze ngo bishe umukongomani umwe ngo soki kongole Moko akufi, ngo bishe umukongomani umwe bamaze gupfa ntibarenze umwe. Aba bangu tubyihorere data ngo igihe kimwe ngo Imana izamuzamura zabyuka. Reka twumva kandi Papa Chris. Unaona leo urareba none kama nasikia wale wa Corneille Nanga banaenda kwa Kagame. Ngo niba ubona bari aba Corneille Nanga bajya kwa Kagame. Yabana makosa. Wanaenda kutafuta nguvu ya kudestruire huyu pumbavu. Ngo Nanga ni yari afite amafaranga. Ngo abagiye gushaka imbaraga zo gusenya iki gicucu. Ngo nimbwa ngo itagira aba bagabo rwose ikinyabupfura. N'agahinda si ukutagira ikinyabupfura, n'agahinda k'ibyo bakorerwa. Ngo nimbwa ngo itagira ngo umurizo. Ngo buretse mu ndagukoherereza akavideo kamwe. Niko kwa komanda wa batayo. Ngo ugiye ngo ni komanda wa batayo, urimo avuga ngo ni komanda wa batayo y'Abazalendo. Urebye ngo aho nshakira amafaranga yo kurya ubugari hano. Ngo nitwaza habo utwo bita ngo tubitwatwa. Abasoda bangu tugoyituna kirijimba. Ngo jyewe n'abasoda hanjye ngo niko turimo gushaka. Tunashinda. Niambi. Sasa ndio ndabo. Bazi yeba ndio tuko tunalani. Ndio beva mabunduki. Bona bapiki kishaka mtoto kifeki. Ngo nk'ubu ngo nkabona umuntu umbwira ngo twara imbunda ngo ujye gukuraho Kisekedi Kinshasa. Ngo nabyanga. Nagenda nkamukubita. Noneho nkajya ndeba nkareba muri ba bantu nzi Papa Chris jya hariya ahagararira igihugu hariya. Tuzahora tumwibuka.
tuzahora twibuka Joseph Kabila, perezida wavuyeho, wahoze ari perezida. Perezida wa Sorda. Sorta. Ni Sorta, nagize ni perezida w'umusirikare. Ngo Kabila ngo niwe se wa demokarasi. Ngo ni umubyeyi wa demokarasi. Ngo mama ngo ujya wibaza ko uyu nguyu ibitutsi bye ngira ngo birumvikana, ariko mwese ujya wibaza ko iyi mbwa ari perezida iyi ngiyi. Ntabwo ari perezida uriya, ni ikintu cy'igishushanyo kiri aho. Ngo perezida ngo ni JKK, ubwo ni Joseph Kabila Kabange. Wabonye ukuntu cyatubeshye ngo bazarendo. Tumugirire impuhwe, tuhagarara twemye n'imbunda kugira ngo badatora undi. Urumva ko n'ibya matora arimo arabivuga Mushakamba, kuvuga abantu bamutoye kubwo abari babahagaze hejuru n'imbunda. Ati naho burya twifatanyaga nawe kugira ngo twangirize igihugu cyacu. Twamugiriye impuhwe, turamufasha, tuhagarara ku biro by'itora hose n'imbunda, tuvuga ngo vote faci, mutore faci. Faci buriya ni impine y'amazina ye yose. Yego. Iyo Fani Felix, Ani Antoine, Chini Chisekedi, Chilombo, ubundi bamwita Faci Beto. Twamuhagarariye mu matora, tuzi ngo azazana amahoro. Hariya bakavuga ngo seserefe bahagarika imirwano. Tese ubu ngubu iyo seserefe ku guhagarika imirwano, ubu ngubu teritware zigera muri 4 zimaze gufatwa na M23. Azabakuramo, azabashyira he? Azabashyira muri leta. Ubwo aravuga abo yibaza aho bazabashyira ni AFC 23. Ko bamaze gufata teritware zingana kuriya zigera muri 4. Bazabakuramo, bazabashyira he? Bazabakorera iki? Komeze. Bazabaha iki? Ni iki kizatuma batura? Bariya izanyeshamba ni iki kizatuma zitura? Ati ibibazo biracyari ibibazo. Ati muzarendo ntumbona n'akabunda kanjye hariya. Ati ngira gutya nkinyabya mu mazi ngacukura ka zahabu gahoro. Urumva ko yinyabya agacukura gahoro. Ati nzajya kutugurisha nijoro twazabu twanjye. Atese jewe ko nitwaje akabunda kanjye nkajya gucukura zahabu, umuturage w'umusivile we azakora iki nawe umbwira? Atese so guhangayika, si imibereho mibi. Nibyo abazarendo rero uko babona Tshisekedi. Niba tamuziza ibitekerezo byo nyine ubwo nawe azirwana. Ariko urumva ko uyu nguyu abonye umushyiramo ibitekerezo byo kugenda Kinshasa
guhirika Tshisekedi ngo yahita agenda pe. aranabivuga ahubwo ubwo nyine azegera igisirikare gifatika cya FC. Numva ko ngo yajyayo rwose bakamuhirika ubundi bakajya areba umuntu baziranye akamubwira ati hagarara igihugu hariya, wowe hagarariye igihugu hariya. ngira ngo amenye amabanga menshi cyane. iyo ni ishusho nyine y'ibiri hariya rimwe na rimwe tuvuga bakagira ngo noneho ibi bintu tubyibazeho, ese Tshisekedi buriya ameze nk'uwicaye ku ntebe ishyushye. Tshisekedi yakereye ubwirinzi, afite ubwirinzi nta kibazo afite kandi ari mu nyungu ze. Yazanyemo n'abanyamahanga cyane, afite ubwirinzi bw'abanyamahanga, afite n'ubwirinzi bwe bwite. Arega perezida bari perezida ntago biriya n'ibyo aba yivugisha uriya, ntago perezida wapfa kumugandagaza gutyo, ntibyabaho. kandi n'abasirikare bari hejuru nabo bagushije neza iby'umuturage rero upfa bizwi n'abo bari begeranye abo bawazarendo, ariko abandi ntibagira. ahubwo abo bawazarendo nabo nta kindi bagomba gukora, nibiyunge n'abafashe umugambi wo gukuraho gukuraho Tshisekedi, biyunge na M23. izo mbaraga n'izo nuza n'ibyo bice bafite bakontorora, bahamagare M23 bahuze nabo, ibyo bice nabyo bijye mu byo M23 kontorora, abone umuturage anezerewe arya akaryama nk'uko abyifuza, we n'abasirikare be bafatanye bahabwe ikosi, bafatanye kurinda umutekano, bafate n'ibindi bice. naho nakomeza n'ubundi kuguma mu maboko ya Tshisekedi azahora aregreta avuga kuriya, rimwe na rimwe nanavuga banabimukubitire cyangwa banabimwicire. naho rwose gukuraho Tshisekedi ntiyapfa kubishobora, n'ababifite muri gahunda ntabwo bazabikora umwaka umwe, ni imyaka 2-3, ni intambara y'igihe kinini bwana Senama. Yego. cyane rwose, kuko banza urebe buri munsi intambara ihindura amayeri, hagenda hahinduka amayeri, yazanye abamurwanirira benshi, abacancuro benshi. Ugiye umuntu afite ubutegetsi aba bufite, usibye imbaraga nyinshi nk'iza AFC M23 zikeneye n'amaboko yabo bawazarendo bazi ukuri bashyira mu gaciro, nta zindi mbaraga zapfa gukuraho umuntu uri ku butegetsi bwana Sentama. ngira ngo wabonye ko bagenda abiha kuvuga bose agenda bacecekesha umunsi ku munsi. wabonye ko ba Fayulu, ba Moise Katumbi bagezeho bagaceceka bitewe n'uko imbaraga z'ubutegetsi cyane bw'igitugu nka buriya bwica butarobanuye ziba zikomeye cyane, no kuzitondera n'umurwanije yamurwanya yitonze. Yego. Hari inkuru isohotse aka kanya. Yego. Ni Twitter y'umuntu. Kigaragara imirwano ishobora kuba ikihari hariya, ariko iramirwanira mara nibura nk'ibyumweru 2. ariko urabona ko ni umuntu ushobora kuba abogamiye kuri leta. birumvikana, rega avuze neza M23 bamwica, none se agira ati uko yanditse ati ariko aragera hasi akagaya leta. hari ikintu ayigaya, uraza kucyumva nubwo ayibogamiyeho, hari ikintu ayigaya. avuga ati vendredi 6 décembre wa gatanu tariki 6 z'ukwa 12, 5e jour d'intense combat entre les rebelles M23 soutenus par le Rwanda et les FARDC avec les Wazalendo dans le sud du territoire de Lubero. Ishakamba umunyamakuru wese uzajya abona avuga ngo M23 ngo ishyigikiwe n'u Rwanda, birumvikana uyu aba ari ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aba yaratamiye. noneho urumva ko ngo kuri uyu wa gatanu, ngo ni umunsi wa gatanu. Yego. umunsi wa gatanu hari imirwano hariya kuriya murongo w'urugamba, ku buryo ngo n'uriya muhanda ntabwo wari ugikora. hano baravuga ko circulation yafunzwe, ni ukuvuga nta rujya n'uruza rw'abantu hariya kuri uriya umuhanda uhuza Kirumba, Kanyabayonga, Kirumba, Rubero.
noneho inkuru igakomeza ngo tôt ce matin gitondo kare cy'uyu munsi des détonations en armes lourdes et légères se font entendre entre Kasehe et Matembe, signale notre source dans la zone. Imbunda ziremereye, urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje ruracyumvikana hagati ya Matembe na Kasehe. Yego. None hati depuis lundi guhera kuwa mbere none turi kuwa gatanu guhera kuwa mbere la circulation sur la route Lubero Kirumba Kanyabayonga reste interrompue suite à ces affrontements qui se poursuivent encore. Guhera kuwa mbere kugeza uyu munsi nta rujya n'uruza ku muhanda wa Lubero Kirumba Kanyabayonga hari kubera imirwano. Noneho tugeze kuri ka kantaga yaho leta aravuga ati turumvikana ndakumva neza. Aravuga ati 5 jours d'intense combat après aucune communication officielle de Kinshasa sur la situation qui prévaut dans cette partie de la province du Nord Kivu. Ni iminsi itanu y'imirwano ikomeye kugeza uyu munsi, ariko leta ya Kinshasa nta kiratangaza kuri iyo mirwano irimo ibera muri kariya gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Urumva ko agaya leta ko nta kiratangaza. Birumvikana. Biranahumuriza n'umuturage w'umusivili uri hariya. Uvugira cecetse. Yego. Mu yandi magambo Kinshasa ni kure. Ni kure cyane, nta nubwo arega bahitayeho. Niyo mpamvu intambara bayisunikiye abarwandofone. Yes. Ati muhangane muri bamwe. Mushakamba rero iyi ngingo twayitinzeho. Yego. Reka dutambuke tugere ku ngingo ivuga iti M23 yashenye indiri ya FDLR na Wazalendo mu Birunga. Iyi ngingo rero hari igihe tuyitangaza hari ahantu imirwano hariya kuko ni imirwano idasanzwe Mushakamba. Operasiyo z'abakomando ntabwo ari operasiyo abantu bapfa kumenya. Ngira ngo warabibonye ni nko mu kibira n'urugero. Yego. Burya abakomando bakora nk'inkuba. Warabibonye ibyo mu kibira dukunze kubimenya hashiyemo nk'iminsi 3. Abatabyumva rero ibi ngibi bya hariya mu Birunga bazajya babimenya bitinze bifashe umwanya nyine byaratinze. Ariko niyo mpamvu baba barahisemo gukurikira amakuru. Yego. Amakuru tubaha ntabwo ari amakuru baba bazi gusa. Yego. Mu makuru agomba kubamo nayo batazi bamenye kuko tuyababwiye. Yego. Natwe duhawe n'imboni zacu. Yego. Ubwo rero iyo atabyumva avuga ati ibyo muvuga ni ukubeshya, nawe yagakwiye gushinga shene yagatangaza ayo makuru kuko niba avuguruza yacu bugafitaye. Nawe agatangaza ye. Nta nubwo buriya abantu bakora ikintu kimwe bakwiriye kuba bahana, ahubwo bakwiriye kuba buzuzanya. Noneho hakabaho balance, umuntu akabalansinga akavuga ati nkurikije ibyo kanaka yavuze afite fact, afite ibisobanuro bifatika, kanaka nawe nta bisobanuro bifatika, uyu yabeshye cyangwa yavugishije ukuri cyangwa se akabaza abaho ngaho. Ari ibintu byo guhangana kuko muri Nyiragongo rwose akantu kari kuba muri iyi minsi. Kandi birumvikana ntabwo M23 ishobora kwemera ko FDLR iyisuganyiriza hafi. Buriya yarabibabwiye ubayobora. Yarabibabwiye ndabyibuka ntabwo waturana na Aduyi cyane. General Makenga ubayoboye ndumva yarigeze kubabwira ati ntabwo waturana na Aduyi. Ni ukuri rwose. Numva rero ntabwo umuntu muhanganye yajya kwitoreza hariya umurebana amaso y'impuhwe.
kuko nta si ubukwe aba arimo ategura wenda bazagutumira nta nubwo ari n'ibitoki aba yenda kugira ngo igihe zizashya cyangwa se yazaba yenze afite umutobe uzamuvumbe ahubwo abagutegurira urupfu. yego uko bimeze rero ibyo bibaye ngombwa nawe uramutanga ukamuvana Mushakamba kugira ngo niyo iyo operasiyo tugezeho kumva uko bimeze. Bwana Sentama, amakuru mfite nuko yaba Rusayo na Karake yego aho ngaho niho byabereye M23 ibasha kubazenguruka. yego mu bamuhaye amakuru yagize ati FDLR bayitsindagije amabuye y'ikirunga cya Nyamuragira. ni amakoro bayita amakoro. yego noneho M23 ariko hari n'abayita amajagi. hari n'abayita amajagi. M23 isenya defense ya FDLR ariyo yari irimo intwaro yayishagamo intwaro ndetse n'ibyo biba. yego FDLR rero bita biteza amakimbirane hagati ya FDLR n'abarundi. yego Abarundi baneva kuko nabo bari muri uwo mugambi bari kumwe muri ibyo bice kubera amakuru bahaye FARDC kuri radio cya ku Cyombo. M23 ikinjirira kuko bera kumenya amakuru sayine yabo. yinjirira ibyo byombo byabo yumva ibyo bavuga imenya amerekezo yabo. imenya amerekezo n'ubundi yabatsangamo cyangwa yabatitegeramo. irabahuragura nk'uko twatangiye tubivuga. aha rero hakavuga ko ku bwinshi abapfuye benshi bapfiriye muri ibi birindiro bya Karaki. abandi bapfira Rusayo kabiri niba ari gatatu. makuru rero akemeza ko hamwe mu ho batikuye cyane niba ari Karake hari n'urugo twakuvuga ko ari nk'urugo rwa General Omega ariko ngo iyo yumvise isasu rivuze ahita yatsa imodoka agahunga hakiri kare. Mushakamba hariya abagenerale hari abagenerale bagera nko muri batatu ngo batinye urusasu rwa AFCM 23. yego buriya ngo uwa mbere ni Omega. uwa kabiri ni Mugabo. Generale Mugabo. yego niwo mu ngabo za leta. avuka biriya bice za Kinigi hafi ya Mubaya. hamwe habohojwe. hakaba na General Mayanga. abo bantu iyo bumvise urusasu rwa M23 buri gihe ngo barugendera nko mu birometero 50. biruka mbere y'abandi cyane. birumvikana nuko byari Mayanga we ngo buriya ngo ubu ni turi mu kwezi kwa 12. essence ngo azakoresha mu kwa kabiri ngo iki gihe aba yabuze. baba yifite mu mabito mu modoka ye. rimwe bazamura igisasu gikubite muri essence ubundi yahire rimwe. yego nuko byari byifashe rero Bwana Sentama ngira ngo nta nubwo tutinda kuri iyi ngingo kuko ni amakuru ari direct. yego birumvikana. ejo abantu ababombe yo barayumvishe rwose ubundi twakomeza. yego reka tugere hariya Mushakamba twumve igihano cyo kwicwa ngo kigiye gutangirira ku bantu bafatanya na M23. ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba. yego umusinzi wo muri Munzenze. yego yatangaje ko batanu bashinjwe kuba mu ihuriro AFC yibumbiyemo imitwe ya politiki irwanya ubutegetsi bw'iki gihugu n'umutwe wa M23 bagomba kwicwa. ibi yabitangaje nyuma y'urukiko rw'ubujurire rwa gisirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushimangiye igihano abanyekongo bari barakatiwe n'urukiko rubanza tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 ariko Kanama 2024 ubwo rwabahamyaga icyaha cyo kugambanira igihugu no kwinjira mu mutwe witwaje intwaro utemewe. Colonel Nanga uyobora Alliance Fleuve Congo n'abandi 20 barimo abayobozi bakuru muri uyu mutwe wa M23 na AFC
barimo nyakubahwa Bertrand Bisimwa, nyakubahwa General Makenga n'abandi benshi bose ngo bakatiwe urupfu, ariko igitangaje barakidegembya ku butaka bwa Kongo, Kisekedi n'abambari be batahatinyuka kuhakandagira. Mushakamba rero ibi ngibi hari n'umukongomani wabivuze, barimo baramucira urubanza ngo bazamwica bazagira bate, ati yabivugaga muri za ndimi zabo ati bingwa ni nk'umuntu wigaragaza mu kintu runaka ukabona ahiga abandi. Bingwa we yibereye mu misa hamwe n'abaturage Irucuru. Yego. Ngira ngo wabonye video ye ari mu misa n'abaturage, yagiye mu misa rwose. Yego. Aba rero bateganya bashaka kwica Barimerike Nkuba Shebandu, Alias Malembe, wahoze ari umujyanama wa Colonel Nanga, ndetse wanababwije ukuri ababwira ati AFC si umutwe w'iterabwoba nk'uko mubivuga, kandi AFC nta banyarwanda babamo, ngo abanyarwanda nabonye ni aba FDLR twarwanaga nabo. Yego. Aro hakabamo Safari Bishoririk, hakabamo Nanga Baseyane, hakabamo Nkangaya, Nyamaco, Mikrobe na Semafu Makinu Nikeza. Minisitiri Mutamba rero yagize ati tugiye gukora ibishoboka kugira ngo igihano cy'urupfu aba bantu bari Kinshasa bakatiwe gishyirwe mu bikorwa. Tuzasohora impapuro mpuzamahanga zo gufunga Colonel Nanga. Kuki bazita mpuzamahanga kandi Colonel Nanga ari ku butaka bwabo? Ari Rucuru ni yabo, ubwo Rucuru yabaye mahanga. Ariko rero Mushakamba, urebye ubuzima buri muri Rucuru, ukareba ubuzima buri ahantu za Kicanga, za Mushaki, ubwo mu bice byose bya M23, yego, ukawugereranya n'ubuzima buri muri Kongo ya Kisekedi, usanga koko Kongo ya Nanga ari amahanga. Bwana Senamara, umunyamakuru mpuzamahanga wabikoze, yego, watembereye mu bice byose, atembera mu bice ya Kinshasa yose, arangije aza mu bice bya M23. We mu mvugo yabakoresha yaravuze ati ibice M23 irimo bitekanye kurusha ibya leta, ati ngurajya urava Bunagana nijoro ukagera Kiwanje ugasanga abantu mu kabari bari kunywa baranezerewe, ati by'umwihariko abantu bari mu munezero ngo nabo mu miryango mpuzamahanga birirwa baryoshya rwose. Ati abaturage barakora imirimo yabo nta kibazo, ngo bitandukanye ni Kinshasa muri quartier Gobe quartier presidentielle, aho nta muntu rero Mushakamba, Gombe nyine ni presidentielle wabivuze. Yo hari ubuyobozi bukuru. Yego. Yagize ati nta muntu muri ibyo bice bya Gobe, nta muntu ugenda wenyine kubwo gutinya ko yahura n'umuntu akamugirira nabi. Yego. Ati bitandukanye n'ibirigoma abantu baraswa ku karubanda, bitandukanye na za Lubumbashi abantu batwikwa bagakubitwa bakicishwa amabuye. Ati rwose ibice M23 irimo ifite biratekanye cyane, biranezerewe. Yego. Ko nuko byifashe rero, ubwo bagiye gusuka amazi mu mavuta, noneho bahitamo no kwica abantu ku karubanda, ngo ni igihano cy'urupfu bari gushyira mu bikorwa, nubwo basanzwe bagikora. Bwana Senama, ngira ngo nta gihano cy'urupfu kiruta ibyakorewe bazamfungwa zo muri gereza ya Makara. Ntacyo nababaza rendo babandi bo muri rya dini ry'Igoma, nabo wabonye ko bitari byoroshye. Nangwa n'abariya bararashwe, bariya se bakubitishijwe amanuza bitwa ngo bari muri gereza ya leta. Bariya bararashwe, ni conflict twavuga yabayeho, nubwo yari igambiriwe, ariko kugira ngo abantu b'imfungwa batashoboye kurwanya abantu, batanabasha kubarwanya, badafite aho bahurira n'imbunda n'ibiki, bafatwe bicwe gutyo muri buriya buryo, bicishwa amashanyarazi, bagire gute bakore bicishwa urubozo, kandi bikaza bikurikiye nanone
abandi barashwe bavuga ngo abantu bari bateye gereza. yego Ariko ya ngirwamiryango mpuzamahanga nayo ikarica ikarumira. baba bayigaburiye ntavugana ibiryo mu kanwa birumvikana, urumva ko ntacyo bavuga. Yego, ntacyo bavuga kuko niba afite ibiryo mu kanwa yamera nka cya kiyoni. ntabwo uzi umugani w'ikiyoni na bakame. byagenze bite? cyari gifite inopfu hejuru, undi undi amuganirira neza ati usa neza n'amababa yawe ni meza. byiza cyatese ko kubyo uvuga ni ukuri, ya nopfu biraguye. nuko buriya bagerageje kubishyira mu mpine, barebye ibijyanye nka kuriya kwa padiri bavuga ngo ni umutsima, bavuga ukarisitiya, ariko ubundi ntabwo ari inopfu, ni foromaje, ni igice cya foromaje. yego, foromaje ubwo ni cizi mu bavuga icyongereza. urumva rero ntabwo ntawavugana ibiryo mu kanwa, avuze byagwa akamera nka kiriya kiyoni, ugasanga arabivuze. kandi abenshi nibyo bakorera, birumvikana benshi. ariko Mushakamba twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo. Reka dushimire abari badukurikiye, tubashimire byimazeyo, ngushimire nawe Mushakamba. Twibutse abari badukurikiye ko twaganiriye ku mayeri, ubwenge bushya burimo gukoreshwa mu mirwano iri muri Rubero, aho FRDC barimo gushyira imbere abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakabashyira hamwe na FDLR, baribo bajya ku mirongo y'urugamba bahangane na M23 kuko bavuga ngo ikinyarwanda nkabo niko babivuga. M23 rero yashenye indiri ya FDLR na Wazalendo mu Birunga. Operasiyo icecetse ikozwe gikomando, niyo mpamvu amakuru atagera kuri benshi badapfa kuyamenya. Ingingo ya 3, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko igiye gushyira mu bikorwa igihano cy'urupfu, igahera ku bafatanya na M23 yagikatiye. Mwakoze rero, mirirwe neza bari badukurikiye, ariko abashya ntibibagirwe gukanda subscribe, mukande like, mukande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti zanyu, kandi munatwandikire mutumenyeshe ibitekerezo byanyu mubinyujije ahanditse comments. Umunsi mwiza rero, muhahe muronke. Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama, umunsi mwiza, ibihe byiza ku badukurikiye bari mu bice bigiye bitandukanye. Mwese Imana ikomeze ibarinde.